adalah pengeluaran emas, cincin emas 999 daripada akaun emas gap tadi, tuan-puan. Jadi, kumpul dulu gram emas di dalam akaun emas gap kita tadi, lepas tu kita boleh keluarkan, sama ada kita mau kasih keluar anting-anting, cincin emas, gelang tangan, ICIB. Jadi siap. Okay? Sebab kalau kita mau kumpul duit dalam bank ataupun dalam tangan kita sendiri, susah kita mau kumpul duit, tuan-puan. Asal kita kumpul saja, kita akan terpakai sikit. Jadi, kita susah mau menabung. Tapi, ada akaun emas gap kan? Jadi, itulah fungsinya akaun emas gap ini dibuat oleh Public Gold. Tuan-puan, kita boleh menabung emas ikut kita punya budget. Boleh skip menabung. Tapi kalau tuan-puan nak cincin emas, 1 gram, 2 gram, simpanlah RM100, RM200, RM300. Setiap kali gaji, setiap kali dapat bonus, simpanlah. Okay? Kita kasih keluar daripada akaun emas gap ni. Okay, contohnya lah macam ni lah. Tadi saya bagi tahu tuan-puan, 1 gram, 1.98 gram saja kita sudah boleh keluarkan emas. Okay, cincin emas 999. Okay, ini jadi gram emas kita tu akan ditolak daripada gap.